Naka chene says Sumpa first service, Brena Edu. Sumpa first service, a bra ye daw tu fonya kopase. A bra ye tu de amuni na de sha erade ensa. A bra ye sra onyankopo ho mobru ho ade. Tell a friend to tell a friend. That is Sumpa first service. It's all about to thank God. To commit the whole day into the hand of God. Me say a bra ye to the mono shara. Some race was a found phone, no. Not like a Sumpa page, you know. National link no ma afo frost so shape. Gather your family members to join Sumpa first service. Wa busiana no. Nyane won. Ebria sabre afa na wa sorry. Jesus. Ebe so a o we dwuma. Ebiso te kama okwa adwuma. Sabre dia ya bra ya da otumfo nyakopɔ. Yes. Me chia obibia wo bebibia o hwe ya uche ya mfiri bia. Sabre ya midnight onyame ba ko be ya. Me say sabre ya midnight ewo baby. Ono obo so pasa. Sabre so ya mid morning. Eti Canada ni US ni potem ni nyina eye midnight ye chia mo. So na oba Dubai ni potem nyina meka Dubai United Emirates. Oba ho sabre die eye mid morning. Na ode wani kirem wo UK ni obo afaba o my Ghana dia eye morning. Ade chinye unti etika boni bia. Sabre benabobi koso wabusua mu, abusua bi twajo. So mo sorry ye no, breach bi abo. Obi so nipa bonefo ato ahye nipa bi so. Onyame ba. Aso me no miene de nyame asoma na bofo. Onyame dada no ama na behwe wo so abehwe fie no so. Odi abusua ni nyina mo ho ama asemo. Ene wabusua won krapotem nyina te ase. Wabusua wo kumase ne potem nyina te ase. Wabusua wo techima ne sunya ne nkuransa potem nyina te ase. Wabusua e wasawi ne potem nyina te ase. Adentina enano pai me no ni David enya adu. Meka Jesse back David who was Meka Fulani no. My God. Somewhere kwasra no ho. Jesus. Esene. Meka ohini dewe. Oh, onya me dada no. O say me kodai na me dai. Ano Bible na de chi na nyame nsa no kuta me. Onya wa enye ni penyina na dai ama de achi won no. Da bi o. Yari da ho nyina mu nyakwa so. Na teachings hospitals akesi ahodo ne nketua. Samale na etwe win na mono. Ye be na team da se sabi gum. Why be o? So me no mienu ye de hye na oda. Ye yade pass na ye da. Mind so. Be na ti o. Yakopo ahwa ye so. Onyame amenyani. Anything ye se nyame dada na. Onyame amenyani. Abraham nyankopon. Isaac nyankopon. Onyame amenyani. Oya Sumpa first service nyankopon. Onyame ba se oya Sumpa first service. Sabre yanka Psalm 9 verse 1 to 3. Nemfa na urade ase. Enyom enkrono yimu ba kokosi miensa. Mede makoma nyina meda wase. David said mede makoma nyina meda wase. Awurade. Awurade. Meka wanwade nyina akire. Meka wanwade nyina akire.
Meje mani na madi ahrusie wo mu. Ose na nigye mu obaji nyina no. Obaji nani no obedi ahrusie wo Awurade mu. Meto wa wo soro no din ayeye dwom. Wa Awurade wo soro no. Obeto Nyankopon ho ayeye nyom. Matamfo asane won achi. Efri se matamfo asane wachi. Awatoto na wayira wanim. Watoto na wayira wanim. Bi no bonefo ne hwehwe. Oh my God. David kind of Psalm 124 say nya Awurade na waya fa. Hwanioma ekoso wa abusua no. Oh Jesus. Okọ na yeso. Adenti na umie wa no ka bi sira. Yo Jesus Christ. Adenti na on na Awurade ase na waye din wo fi ho. Adenti na waye din wo kan mu sa. Adenti na waye din e wo kata na so sa. David say yema ade ahumi nyina nye Awurade ayo. Afrofo ma Jesus. Samre ye de ade aye fe ne ventilator.
esi obeso obi da ventilator so obeso ye the life support obeso ye see your man oxygen no cry the sin so a obeso so ena no pay or direct so what you be a just so ya mo bebre nyankopo ahwa wo so ma me bobo so nyina ebento de ebiso ato no so ne nkwa no da so ye dan ekuta no de o man of fam nyina o man no te ase Jesus de ato ukru nyina o te ase de ato yiri nyina o yire te ase obi hwe no obi tie o se ka etoda kwa ye o se kawa no adu aso ni nyina mu nyankopo aso Jesus if so say dewra de aso de safa dewra my God my Lord my Jesus Christ. Nyankopo nshira opi. Amen. Some perfect service. Yes, Lord. Some perfect service. Yes, Lord. Ebraso say yetie onyankopon asem. It's time for the word of God. Yes, Lord. They say Ebraso say yetie futu sem na yegyina so e de bompae. Yes, Lord. Some perfect service ye ba. And some of your catcher for near Tifu Yan say, Jayo how Nina Mumera day. Now, Jayo soon in Mumera day. Now, Obi Corny Nias and no one, Janin Mumera day. Now, Obi Shaye, Obi Tie. Yadie dunya yadie tetel o yadie na eche jobu de na ja ni nyina mawrade na awrade o sa jobu yadie no o so yadie no obesa o yadie amen obi hweye obi tie o se madwuma nyina asai madwuma nyina efreme o se me mani nyina asai ene amawo akumatuo ama wane nye ama na krokra to so ene untime ni di mame kai san ka ubiom job man di omu nyina wuyo yes job man di omu nyina wuyo job na japade ni nyina frene aso nyame osan share na nanbo sa nyame no message ni nyina mu mawrate na awrade beye o Jimeso wo fi o message ani nyina mu mawrade na awrade beye Jimeso wo Facebook wo jai wo haw ni nyina mu mawrade na awrade beye awrade obeye
Amen. Say na wotwe bosome de medie de menom. Ebi kura se medan ka so. Obi se me nuama no me container na aba wo pot no. O nuama sika me de be ye ho ayeden. Obi se ne nuama na akoyi nyina waboka. Be se jani nyina mu mawrade. Na awrade beye. Obi se ma ware ni obi se me kru me yiri no ewu me djuma no jamu mawrade na awrade beye me se jamu nyina mawrade na awrade beye be so asem wo kan kire nyina ne se onu anakasa busua soletia no onu anadanfo soletia no ebiesi wo twere sem no mo my God die ne si ye Absalom David onu ankasa ne yemu ba na semu ba soletia no anso David man ne so hwe soro na no na onu ankasa ne futufuo emra ote se onu ankasa ne futufuo no efra na tamfo no o kan se rade ma hitofe jine tu nyina ena ne kwasi asem jawo hawo ni nyina mu mawrade ya awrade beye enne me no kasa se yesom nyankopon obo anipa okay onyame a obo anipa our helper. God is our helper. My God. God is our helper. It is now David say he na me mo be free. Jesus. And na obi hwa benkum ne fa. My God. O say ono anabushofo yi na ma. My God. Ne namfofo so eyi na ma. Na o say de ha na say one obo a won wa asetre mu mpo. O so eyi na ma. Me say onyankopon be boa. Amen. Onyankopon eya oboafo. Amen. Obi sa brabo no ba bia akoduru de enye ye biom and that's what san. Da ya me so the medical doctor me call do for the oka kire me no oka kire me say se ba bia dure de me yemu nuama nyina sai. Ewurade ba mu a. Ewurade Munhu on da biara da bio Awurade be kwama mo na mo de monye ko na Awurade ka kire Moses se aden na o su freme ka kire Israel for ma won kɔ won anim na wo de ma opoma so na tena won sa epone so na bai mu na Israel for no nante asase pese so mfa epono emfimfin na me de hwe me prim mezim fo akoma na wabedi won achi na mehye manim unyam ewo Faro ne dom nyinaa ene ntiase na ne maponkofo no so na mezimfo no ahunu se mene Awurade se mahye manim unyam ewo Faro ne ntiase ene na ponkosofo no so ene Nyankopɔn bɔfo odi Israel dom nanim no twen ne ho bedi won achi na mrunkum dum no firi won anim begina won achi na ebefiri mezim dom no ene Israel fo no ntem na eyemrunkum ne esum na enso emahan anajo na ama yenum antumi amen yenum anajo ne nyina na Mose tene ne nsa epo no so na Awurade de apo yemfra ma denden ma epo no mu koe anajo no nyina na odane epo no ma no ya asase pese na nsuo no tumu nsuo no mu baye na Israel fo no na asase pese so fa epo no mfimfin na nsuo no ye won ofasuo wonifa ene won benkum. From verse 21 no esa to so o se Awurade ye den na Mose tene ne nsa epo no so na Mose tene ne nsa ewo po no so na Awurade de apo yemfra ma denden ma epo no kɔ anajo no nyina na odane epo no ma no ya asase pese o se then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drive the sea back with a strong east wind. Baby be an me pese won say nyame be boa o se nyame de epoyam funa ma den e pipe no hallelujah amen nyame boa ne ma o yes Lord and na wa wo hwa me a wo tie me abrabo no ma ye den e doma kire wo so wo sraban mo my God ebi to nipa ye friends ye na janom eye Israel busuaku no Moses framu bi Aaron so framu bi
Bible says duru baby na atamfo don sawon ene de ne san My God. ene yade san ene adwuma say san obi Jesus. ene sunsuma wade san obi ene ohia san obi ene sujadie san obi ene adwuma say san obi ene eka esan obi me say eka esan obi ene o hwe kana na wo ma show My God. ene o hwe yade na wo ma show ene o hwe wo mana na wo ma show ene o hwe wo eja wo mfie na wo die na wo ma show My God. Also, ene Moses enho ene na kwa ne soma for Albert me the team in sama ye ka That's right. ne say men hwe problem There na be. hwe awrade Yes. men su na hwe awrade Yes, Lord. ja wo haw ni nyina mu ma awrade Na awrade beye. awrade bua ne ma o awrade kasa kire o man ne say ka kire o man ne say o mon ko monim Yes, Lord. omunya esu no Munya esu no. papa usu no do Yes, Lord. mama usu no Usu do do. ene su no kra de yade bebere Ow. o ko na ye susu ana usu Suana usu. radam usu Yes, Lord. bibi sa o sadan ya o se uti na ye wo ya Ow. enye yade na wo yade eye sun ona ayadan Ehini wo. o se Israel for omunim se ba bi aduru de na ka ye yi o obi nim se 2026 de aka brabo na ye yi Yes. aso nyoma esan de chi obi nim se wa free Misrim wa free Misrim kwaso mu se de ba bi aduru de aka wo ko Okona ni. oso to wani no Ow. na atamfo don esawo ọma wọn ani so a epo kọkọ nu ni ọhwẹ benkuma bipo ni ọhwẹ nifa so a bipo ni Ow. diẹ na ọnyẹ biom ẹnna obi hwẹ mi obi tie mi ọsẹ nyame somafo nyame akọ ẹ abrabo diẹ na me nyẹ Dear na menye. ma yẹ bibia aso enye yi Nye. obi edu na wade fie so ọsẹ pọnso yi metwi Watwibio. meti Waye bi. ọsẹ mani echi Watutu bi. mpaabo yi me Wabo yẹ bi. fasting Waye bi. asoso no awade no Emma. obi sẹ ministry yẹ sẹ mi yẹ bia Maye. fasting no Maye. 40 days Maye. ọsẹ kọkọ aboọ ho Mako. atwea Mako. asọfo mpanyinfo Mako ho. ma so si da hold Baby. aso ministry no Enkoso. obi so ma wadi egua na egu de sasa me ye oba ne bia me ye ma no ma si fia ma no ma toka ma no oba no so onware bi Onware biem. Krokro no. o se be ma no me ye ni bibi bia Oh. aso be ma no Jesus. So onware biem. me se efri di efre Yes, ti jame urade Na awrade beye. ne mu me urade Na awrade beye. se adwuma no o invest o di sika gure mu se dan Ow. a enye yi Dabi. o se sika adwuma no gua na Gua na egu. obi se nipa ma ye omo papa adwumayefo amafa won My God. omo de omo ye nyina ne se omo ama me sa yes for Esifo. adwuma no gua na Adwuma na egu. me se onya nya ma awrade Enu tia. awrade tumi ni nya ma Dabi. eduru baby na fero ni dom se ye beti won Yebeti won. yebeto won Yebeto won. yebechi won Yebechi won. yebeku won Yebeku won. e de na tanfo kan My God. emra nyame ma epu yem from ma Ay. no problem na aye Israel for no say be My God. na pokoko no ma pa ene dia na aye pokoko My God. ene wo be gira so say ade bi aye pokoko Oh, Jesus. Erade man mo pai Erade so ma po yem from Jesus. they can the east way Yes, Lord. be wanu je nyame asem so na ade bi aye pokoko ade bi esan wa brabo My God. esan wa dwuma Oh, Jesus. esan omba no Jesus. esan o shepherd Jesus. o tiri ya brabo oni Erade nkasa My God. open your mouth and pray My God. in the name of In the name of Jesus. the Lord, all
In the name of Jesus Christ. Nyankopon shira wo pi. Amen. Say open paye e was Sumpa platform kasi so. Na ye Sumpa first service na wutie no. Sabre sen share link no. Na amanfo bebere enyon mo paye no bi. Ene ye koso abom paye. Me say na Israel fo no na wo haw no wa mane no. Eye pokoko no. Oso haw ne de. Haw ne de. Oso wa mane ne de. Mane ne de. Na Israel fo no munim say baby adru de. Na boa mfiri baby bi ama. Anso dia na Onyankopon ye. Onyankopon be boa wo. Se na no pa me ka cho say Onyankopon boa nipa. Yes Lord. Ye po bi oboa nipa pa de Onyankopon. Onyankopon. Onyame oboa ne ma. Yes Lord. Enti oboa afo ni Ewurade. Na no David say memma me ne so. Memma me ne so akire me po. Na me boa afo. Boa me ne beba. Boa afiri asafo Ewurade. Me se nyame be ye. Amen. Wa no biom ka che Ewurade ade bi aye pokoko no. Ka che Ewurade say Ewurade me pokoko. Ewurade boa me. Me dia ye yade. Ewurade boa me. Me dia ye sika. Se bi wa no bon pa e. Wo Yesu e mo.
Jesus Christ. Nyankopon shiraupi. Amen. Say ena obom paye ena anopai. Yes, Lord. Ena ahomachi. Ena anajufai. Enya anopai. Obom paye. Nyankopon so onim de hia wo nyina asoje se obisa. Nyankopon so onim de hia wo nyina asoje se obisa. It's time to commit the whole day into the hands of God. Ebra so say you to dem ni nyina de shewra densa. Obi bia wa komaso ade. Enti na obi wa no ena no pe obi akomaso ade nyina se Ewrade sam ya de. Obi akomaso ade ne se beton ayento. Enti ene de kura no ompeso okodi nyoma so ene peje adwuma ne shewra densa. Na wo ton a ye beto. Ene obi akomaso ade nyina ne se ne koto sem ne krata sem sase sem ahimfie sem ene jani nyina mu ma Ewrade na Ewrade beye bi se ene de ankasa ekafo no ba no so ene me pese ene wakoma so ade ene bebe bia okobia oka konia bedie fa she Ewrade obi tu de ka obi de abehia no obi tu ne ka obi de abebom ene fa jawa wedi fre ne ofi ba she Ewrade nsam senior Psalm 37 verse 5 no kano or say commit your ways unto the hand of God. Trust in God and he will make it. Or say or no obey day. Obey wakwa ni shenensa. Or no and obey. Be a one offer and let the moon in our share radiansa. Be a one on a bomb pie. Yes, yes, so there Jesus Christ. Yeah, me should have peace our bumpy. Amen. And there be a building said Dano. Yes, Lord. Bonnet doors one. My God. And in penny for can say, and yet Chimbiane and Tinsam Bonia ye chili. And then your bumpy say any evil agenda. My God.
any evil dream. Jesus. Oko na ye so da ye boni bi a waso ene ye bom paye se obonifo ni hihye ye biara ewo ene demu no. Ni da ye boni bi a waso bia nyame jantom. Open your mouth and pray. Jesus Christ. Kasa urade Yesu. Ena me different me fiba. Ena different me fiba. Mabusia. Mema. Medjuma yefo. Makwantuo. Makonya bedie. Oni fo ni hihye ye bi. I break out. Boni bi amason. Da ye boni bi amason. Ye obi aso fa me. Ya me ankasa. Ye tia me ankasa. Ye tia me juma. Ya ma wade. Ye tia ma wade. Ya me busia. Ye tia ma busia. Break it out. Me break it out. I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Kasa urade Yesu. Urade Yesu. Ene day. Friendshira. Me friendshira. Friend Munyam. Me friend Munyam. Friend Peja. Me friend Peja. Me friend Yenshira. Me friend Yenshira. Me friend Yenshira. Me die Yenshira. Me die Yenshira. Me nom Yenshira. Me nom Yenshira. Bia me ye. Ade bia me ye. Enye Ma enye ye. O Yesu demo. O Yesu demo. Ewrade kai me. Ewrade kai me. Ene day. Ewrade boa me. Ewrade boa me. Ene day. Ewrade boa me. Ewrade boa me. Day. Erade enano pay me just some 107 verse 20 so o se wo suma wasem ko je wo ma o suma wasem ko saya de ene obibia wa join ye e wo Facebook ni YouTube erade bua wo amen erade bua wo amen obibia wo tie ya radio so erade bua no amen erade bua no amen obibia o hwe ye wo TV so erade bua no amen erade bua no amen erade me bompa se obibia yare tete no obibia yare ha no baby bi o hwe ye firi bia nyame ayade san to so amen ji wa yare sa amen wa yare sa amen yare sa amen yare sa amen me bompa ma obia wadwuma sem no sika sem erade kai wadwuma sem no amen erade kai wadwuma sem no amen erade kai usika sem no amen erade kai wadwuma sem no amen erade kai usika sem no amen obibiara wo hwe ye a wotie ye Yes, Lord. ene day oton ayento My God. ko wonyuma so odi awere ho ba Oh. ene me bompa ma adwumayefo Jesus. bompa ma adetonfo Jesus. bompa ma dwamufo Yes, Lord. dwamufo mema My God. ene boton ayento amen moton so ayentua Amen. to ayentua Amen. fresi kamamo Amen. fre atofo mamo Amen. mo ya ban adwuma mo ya nkura adwuma Yes, Lord. mo ya mo ankasa mo adwuma Jesus. onyankopon mo bro hu ntom so Amen. nyame adoye entom so Amen. obi man so obi kurom Awurade nka
kaemo. Amen. Mo kuro ketua ni kuro akese mo Awurade kaemo. Amen. Yafo nyame kaemo. Amen. Badofo nyame kaemo. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen 3 times. Amen. 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 Mo Facebook o nyina mon type amen. 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 Sir 3 times. Mo YouTube mon type amen. 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 Ne kire se enye ho. Hallelujah. Amen. Sabre de ye breathful na tum na ebia wo so wo how bia wo pese o jai mu man Awurade a sabre ososo ye be makwan na wa be jai mu Awurade na mesra se ofra pomodia se ubelowa o TV volume no anase wo radio volume no de atoso mienu so obetima ye dan afiri eye o radio no ho se de be ya ema feedback se ye yi wafiri so e haye anso so ye nte won kasa na ye hwe a enyeye nti ye besre se ofra na wa bomoden se obede obelowa no ebia de wo gyan ma Awurade no eye MCR azuka bema ne na pamfo monfa numbers no nto eye screen so numbers 2 na de ye adwuma mo hwe TV ni de numbers na da ho na mo tie radio no de numbers ni eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 number tosu mienu ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 sabre obetimi afre mame for frefo odikai. Praise God. Praise God. What's your monitor no mame? Praise God. Mente onka ofie ha o mame kona sabra biom. Praise God. Hallelujah. Odi ne baby okase fre na dia na odia mo Awurade. Mpacho me do dan na asare na mi jai mi kunu yale mo Awurade. Afi me padwuma ma me banso mi jai mi nyina mo Awurade. Me no bompae Awurade wo so ye boafo. Baby bia wafana wo bia ne kunu adwuma. Ne oyale Awurade ma yare sound Tony kuno so. Amen. Ye biara eteto ne ye fra yare samano. Amen. Bi no ne ba adwuma. Awurade sensan ye adwuma mani di Awurade me fra adwuma e ma pa no adwuma. Amen. Miema no wo Yesu. Amen. 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 Praise God. Praise God. Amen. Praise God. Mama fa ofofro otie ho ayente oka wafia. Praise God. Hallelujah. Odini baby oka sefro na dia na ogia mu ma Awurade anopɛ. Eko na me fe na pese fi gema. Dan na no gina sam ko la den sa ne ne ma. Awurade mafia baby bi obia ne ma osodo won hye wo Awurade nsa. Ena na dwuma sem Awurade so to nhyiransuo egu na dwuma so ma dwuma no peja wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Mon check line ankasa eye line 1. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firo na dia na ogia mo ma Awurade. Dan on ka mama me. Me patrol. Me examine me do to me examine my right. Examine me now. You to you can come then no my right. Me no bompai. Awurade wa fra dwuma ne kuna pomoden. Awurade ogia mo ma Awurade mana dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odini baby okasa firo na dia na ogia mo ma Awurade. The patrol your friend me kase free.
Obama. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na oje mo merade. So make us anything the so the jama na ya na juma. Erade baby be a free mami wo biara. Jesus. Erade na yade na oje mo erade sa free mami yade. Amen. And free adwuma sem so enye ye wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na oje mo merade. Kasa yeti o papa. Because Madam. Ijame ba kwa kwa nani Erade me bompa ese wafra madam na bibi owo bia ne ma ene na busuan onu ankasa. Yes, Lord. Erade yo momo adanse omo adwuma sem Amen. omo sika sem Jesus. momo adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na oje mo ma erade was on first service. Me kasa fi so so yo ben. Edina semu ma urade. Erade eja oben se Yes, wi oso na adwuma sem ne ma oje mo ma erade momo adanse to nshire ngu na adwuma so ma na adwuma peja. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fre na dia na oje mo ma erade o. Me pacho me kase feedback e fe me mind me pacho me jam me nyina ba ko no nsa me pese wo jai that so me sister baba ya for me jam na na no me nyina de my rado Me no bompa erade me bompa ye Jesus. se wafra ne ba na onom nsa no baby bi owo bi erade mfa ne san kan no ayi from nyina she erade nsa Yes, o ma Lord. nyina ye de omo she Kristo mo jam. Amen. Amen. Praise God. hallelujah papa Odini baby okasa fre na dia na oje mo ma erade anopen me ma bebo atim am free e ka se free sun trosu mo papa me jam me ha nyina me rade me ma adwuma sem omo tu kwan krata sem rade ma omo krata na omo nya adwuma nyere omo so aware na so rade mi aware erade wafra ne ma o how omo wa kwantu omo krata sem My God. omo so omo so aware omo aware sem Yes. wafra pomoden ne won adwuma ne osika sem erade yema won ma Amen. wadanse. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Menton kama me for. Praise God. hello Odini baby okasa fro na dia na oje mo ma erade. yes my sister ma me ka se freedom kwa hallelujah Hallelujah. Kasa sister makasa. hallelujah Ya je so kasa. me ka se freedom kwa Sister ma o tie ho wodun kwa me bompa ma. Sister ma wodun kwa o. Die wo hwehwe wurade hu bia urade nyama ho wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na oje mo ma urade papa. Pacho me kasa Pacho Eja fojo nyame oye yare safo no onsan yade Amen. me fra yare sama wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Mo amutie mo hono eba sa na ye ntem nka mame for. Praise God. Hallelujah. God. Odini baby okasa fre o na dia na oje mo ma. Me did Esther Mukasati Takwa. Takwa Esther na oje mo ma rade was on first service. Yeah, some master. What's the yen to dance any bent? Jerry Namer. Me no bompire. Erade di aye ding. Te say Israel for pokoko na aye ding. Esther nyani peni madom ne nyankopon ni madom nyame mie kwan mamo. Nyame mamo nya bebe bia mo betena. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa.
Me pa che friend e pa e ke ko pe ya ko obia. Mo. Mi ma abrabo mo na no. We feel me for blind. Na she rade. Erade me suma wasam kotakwa. My God. Wafuna ne mma ono ankasa. Jesus. Erade momo dance obonofo ne hihye de erade mpengu mamo. Amen. Amen. And Father, last caller. Praise God. Hallelujah, papa. O deni baby okasa fro na dia na oje mo ma erade. Papa me fa se ko man church ya me kasa fi Kenya asobo Sunday. Dia na Beba wa na me crack as for me when you this program wa. We go in there because I don't want man in fact pa wo ko konse. Erade baby bia Winifred e wo bia wo Holland. Ne krata sem erade nyama no. Amen. One ne ba foforo wa wo nyame mo mo ho ban. Wo Yesu demo ena ya bon pae. Amen. Amen. Afrafro ne etiefo nyankopon hira mu pi. Mo amofra ya mo ntimi amba mu nyina mo fa nche ye de mra na ye adwuma oha ye ntem kantia. Enti na mesia egu TV so na ye sori a mo betimi afre wo pese ye no bompa e na ahomachin ye no bebo number ba ko a ubetimi asan ya afre aka ho eye 0557 0557 30 90 90 80 0557 0557 30 90 90 80 na 0557 0557 000 967 967 and 0553 0553 53 53 89 89 Nyamenshira upi enesa wo se wo mrediti sumpa first service nyame ya adoma otre same time ye besen ehia Yesu ya adom so sida awaso so baso enwumre 9 to 10 sabre de wo pese me bo sumpa e bia pagya Erade me bompa ego uma phones so se erade ade bi o hwe ni mo kwan Amen. Erade ma onsanka se ye be email won ye be test won ye be send won bibi se yesika sa de biara de yesom no metwam wo Yesu demo ene de wapaja se ye nsuo ade bia metwenya metumi gu so Jesus. God be ye bia erade ma wadanse. Amen. Amen. Ya me shira ye konkran akofa no nsia kasi abono abrao Yankopon shira no nya okese say and now follow Sumpa first service. Have a good day. Bye bye.